Pravilo vjeri, obraz krotosti, vozdržanija učitelja javitja stadu Tvoje. Sveti Nikola ili Nikoldan slava je nepromenjivog datuma. Slavi se 6. decembra po starom, a 19. po novom kalendaru, na dan kada je 343. godine ovaj svetitelj, poznati kao Nikola Čudotvorac, preminuo. Jem visokaja, nišće toju bogat. Zaštitnik putnika, moreplovaca, ribara, siromašnih i dece, Sveti Nikola se vezuje za dobročinstva i velikodušnost i najčešće je krsna slava u Srbiji. Posvećeno mu je više od 600 crkava koje nose njegovo ime i hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve. Dušam našim. Na početku bih rekao da slavljanje slave datira još iz perioda Nemanjića, tačnije Svetoga Save, i da od tada već naš narod polako počinje u svojim domovima da slavi svetitelje kao svoje krsne slave i zaštitnike. Svaka porodica je naravno mogla da izabere kog svetitelja želi da proslavlja, budući da se u ono vreme mnogo putovalo, da su ta putovanja trajala mnogo duže nego danas, danima, nedeljama, čak i mesecima. Ljudi su za svog zaštitnika i patrona birali upravo Svetog Nikolaja, koji je, kao što sam pomenuo, bio zaštitnik moreplovaca i putnika. Kako na kopnu, tako na moru, a danas naravno i u vazduhu. Dakle, Sveti Nikola je pomagao svima na tim putovanjima koja su često bila vrlo neizvesna, duga i tako dalje. I upravo zbog toga imamo da je mnoštvo pravoslavnih Srba izabralo kao svog zaštitnika upravo Svetog oca Nikolaja. Tako da mi danas imamo situaciju da je Sveti Nikolaj najslavljenija slava kod Srba. Kaže se čak u našem narodu da polovina Srba slavi Svetog Nikolaja, a polovina ide na slavu. Tako da praktično svi pravoslavni Srbi na neki način su vezani za Svetog oca Nikolaja i svi ga proslavljaju. Dakle, on je bio jedan veliki svetitelj na koga svi treba da se ugledamo, prvenstveno na njegov život, da mu se obraćamo u molitvama, pogotovo oni koji ga proslavljaju tog dana kao svečari, ali i oni koji putuju. A svedoci smo da mi danas putujemo svakodnevno, da li to bile kraće ili duže relacije, ali u svakom slučaju možemo da kažemo da smo svi u većoj ili manjoj meri putnici, te stoga treba i da mu se obraćamo u našim molitvama. Sveti Nikola je rođen u Maloj Aziji krajem 3. veka od strane pobožnih roditelja i već kao mlad pokazivao je mnoge svoje vrline. Kako je odrastao, tako je izrazio želju da postane sveštenoslužitelj, što mu se naravno i ispunilo. Bio je veliki borac za pravu i istinitu veru, što vidimo kasnije pri održavanju Prvog Vaseljenskog sabora u kom je učestvovao i gde je branio, dakle, načela prave i istinite vere. On je kroz život mnogo i propatio, jer je, dakle, rođen u tom periodu kada je bilo progonstvo hrišćana, pa je i sam stradao više puta zbog toga. Kasnije, tek posle 313. godine, posle Milanskog
edikta, kada hrišćanstvo biva ravnopravna vera sa ostalima, on tek tada vrši slobodno svoju misiju, dakle širi evanđelje Hristovo po svom poverenom mu stadu, ali i šire. On se smatra zaštitnikom pre svega moreplovaca i uopšte svih putnika. To je i jedan od razloga zašto mu se treba obraćati gde god da krenemo, gde god da putujemo, pa makar i ne bio naš zaštitnik, kućni, porodični, naša slava, već svetitelj koji pomaže svima koji su na putu. Pravilno slavljenje slave podrazumeva da tog dana kada proslavljamo tog svetitelja dođemo na svetu liturgiju, da uzmemo učešća u bogosluženju, u molitvi, kako bi nam taj zaštitnik koga proslavljamo bio na molitvenoj pomoći ne samo tog dana, već čitave godine. Dakle, mi se molimo tom zaštitniku, našem patronu koga proslavljamo, a on se moli Gospodu Bogu za nas, za našu porodicu, za naše bližnje. Dakle, trebalo bi da kada dođemo kućama sa liturgije, u krugu svoje porodice, domaće crkve, da proslavimo tog svetitelja uz jedan molitveni ručak i kako to već naši srpski običaji nalažu, uže, šire porodice, najbližih prijatelja, kumova i tako dalje. Sveti Nikola je velika slava koja pada u toku božićnog posta, što znači da je pravilno proslavljanje Svetog Nikolaja u postu, odnosno da taj porodični deo koji se odvija dakle, u domaćoj crkvi, u kući, dakle, treba da bude posan. Dakle, porodica koja proslavlja Svetog Nikolaja trebala bi na pravilan način i da ga proslavlja, što znači ne da praznuje jedan deo, da ga se seća molitveno, a da sprema mrsni ručak, jer to nije bogougodno i nije ugodno Božjem svetitelju, već ukoliko je taj svetitelj dakle, u postu, da se potrudimo da mu prinesemo jednu vrstu žrtve tako što ćemo pripremiti postnu trpezu. Naravno, to danas u savremenom svetu, dakle u trenutku u kom živimo, nije teško jer nam je mnoga postna hrana lako dostupna. Tako da danas je proslavljanje Svetog Nikolaja, hajde da kažem, olakšano za razliku od nekih ranijih vremena. Pravilo vjeri, obraz krotosti, vozdržanija učitelja, javitja stadu tvojemu, jaže vešće istina, sego radi, stjažal jesi smirenijem visokaja, niše toju bogataja, Oče sjašeno načalniče Nikolaje, moli Hrista Boga, spastisja, 呀 dušam našim.